Tedim Times panina kong muak ki ko hi PDF-Zoland tedim kila dekdek tading chin gen PDF-Zoland in tukum tuni la som ni le guk song lim mahami te to tedim kila ding hi chin gen hi tuni la som ni la guk kum sung tedim hopi kila ding ahi manin tedima om SSC kal kapte ahun lapin hong kia un chin gen hi PDF-Zoland kal kap kim tongin hong ki gen khol hi tai mi pi te aki sam tom ding teng na ki ging khol ta un chi tulai tak terim za to pia dam lo china mi tam ma china dam lo te rup na ding ki ching lo terim za to pia tulai tak china dam lo mi tam lo ma hi chi in za tawa mi pi te tung pan ki za hi dam lo mi tam lo ma hi man in china te lup na ding na ngon ki ching lo phial hi chi hi duk tha piang hon bil za to ki hong nai lo a tedim za to pi bek ki hong a hi manin za to lum mi tam lo a chi to pa mi mal kim dam na hong peta hen no 20 battalion BOB mi pigal kap te in helicopter khat kap khia mungzo mi pigal kap te in SSC gal kap te helicopter khat January ni kiat sun nai khal le minute som nga le li PM hunin kap khezo ge pu hi mungzo district no som ni battalion te le mungzo pa ka pha te ki pol khom in helicopter MI 17 pi khat hong kap khezo u hi Bagu region Phung township a mi pigal kap te in SSC te kem lang na ni kiro na khau pai Bagu region Phung township sunga salgon khwa gal kap kem le chekgei te mi pigal kap ten jing sang nai nga panin badu u hi salgon khwa le akim a khwa mi te nakpi takin gal tai u a gal kap ten lampi khak chipin mi pi te gal tai sak lo u chi hi January ni ko ani in zong mi pigal kap te in SSC te kem som le li tak badu u a SSC gal kap som nga wal si chi hi Yangon le Mandalay kikal highway no one na a SSC te gate kem do na a SSC gal kap gate si in thao long thum le thawoi thau tangking a hi chi in Tayat district administration office in January ni giat ni in gen hiat na ni hi